això us ho explico. Estic en un nou vídeo d'aquest youtuber que tant m'agrada, XpressTV, i avui porto dos vídeos, vale? Jo sempre, a partir des que vaig fer el meu primer vídeo reaccionando, que tots els vídeos els miro amb vosaltres, tots. I per què parlo tan ràpid, direu? Per què parlo tan ràpid, direu? Perquè aquest vídeo de Cats per fi l'he aconseguit penjar i m'agradaria que aquest es pengés abans. Bueno, és que està trigant un munt a penjar-se. Crec que en total ja porta com 4 hores... No, perdó. No, o sigui, no sé, bueno, porta molt de rato renderitzant-se, llavors vull ensenyar-vos aquest vídeo abans d'aquest. Per cert, i també un dels motius per al que vull ensenyar-vos abans, si esteu veient aquest vídeo abans del de Cats, us dic que aquí us deixo el link a la descripció, és a dir, aquí, veieu? Aneu a la descripció i copieu aquest link, l'heu de copiar, ho sento, és que no sé com es fan enllaços directes, i el copieu, l'heu de copiar a la vostra tablet, perquè aquest joc és només de tablet, el copieu, us portarà al meu Twitter, i l'únic tuit que he penjat, serà el link, vale? I d'aquesta forma m'ajudaríeu perquè el tercer vídeo el podria fer, perquè el segon ja l'he gravat, però el tercer el podria fer amb unes queixes que estan bastant guapes, gràcies a vosaltres. Així que, bueno, comencem amb el vídeo. Vaja, mira. M'ha saltat un anunci de League of Legends, crec que és un dels pocs anuncis... Espereu un moment, que tinc el volum molt baix, molt alt. ¿Qué haces ahí? Crec que és l'únic, un dels pocs anuncis que m'agrada. A veure, no per fer-me riure, però bueno, està més entretinguts, ¿no? Està bé, és la seva forma de vendre's. Desde una lámpara flotante hasta una mochila con luces programables. Estos son ¿El de la mochila? No sé. 10 increíbles productos que encontramos en internet. Vale, a ver. Número 10. ¿Alguna vez pensaste que viviríamos en la época en donde la electricidad inalámbrica fuera una realidad? Es verdad. Jo veig això i em penso que, o un, estic dormint, o dos, té un film enano, o tres... Que aún no podemos perfeccionar. O tres, que això realment és un vidre, que aquí hi ha un vidre. La del todo, pero por lo menos podemos hacer que viaje unos cuantos centímetros. Esta es Spire, la lámpara flotante que utiliza la inducción magnética para hacer flotar la bombilla e però sí, és real. iluminar tu espacio. Número 9. Ostres, us imagineu tenir alguna així, però que funcioni molt més lluny? Llavors, sense haver de portar piles, pots anar enmig d'un bosc i començar a il·luminar-te, a veure, no amb una llinterna però amb una bombilla, que és una mica estrany, però estaria guai, no? 9. Ya vienen las fiestas navideñas y para poder comer Sí, bueno, en teoria aquest vídeo l'he de pujar abans de Nadal. a gusto y sin reproches, ¿por qué no empiezas a ejercitarte desde antes? Tal Em sembla bona idea. vez no solo tú lo necesites, también tu mascota. Y es Sí. que ya sabes lo que Espera un moment que baixo una dicen, mica el que volum. todo se parece a su Ah, sí. dueño. Sí, Si este es tu caso, ¿por qué no checas esta bicicleta / caminadora en donde puedes entrenar al mismo tiempo con tu mascota? Mientras te ejercitas pedaleando Hola, qué bueno, locos. Tío, qué guay. la bicicleta estacionaria, darás energía a la banda de la caminadora para que tu perro también lo haga. Hola. Però que xulo. Bé, jo no tinc gossos, tinc 3 coballes. Algun dia us intentaré posar alguna foto. I ja et dic jo que els hi poses aquesta cinta i és que ni es mouen, es queden atascades en la red. No sé, són... Si no és per fugir del perill, són molt vagues. I en el perill em refereixo a quan les vull agafar. Bueno, ara ja s'han acostumat més, Interesante però... invento. Bé, no us vull parlar de la meva vida. Perquè Número estic 8. aquí 1000 anys Si eres amante del básquetbol o conoces a alguien que lo sea, Sí, el meu germà. encontramos 2 inventos que podrían ser de su agrado. Vale. El primero es un juego llamado Hook and Ring, en donde balanceas esta pelota anclada a un cable e intentas encestarla en la canasta pegada a la pared. Això està bé, el que passa és que no és molt El bàsquet. segundo es un aditamento de luces LED que permite iluminar el aro de la canasta para poder jugar por las noches. Ostres, que guai, no? Imagina't fer una partida amb els teus amics i que algú estigui controlant les llums i que cada cop que es marca un gol, això fa una volta de llums.
No solo eso, el aro de luces también te avisa cuando alguien mete una canasta Veus? Veus? El que deia. Bueno, no seré jo diví. mediante una animación distinta. Que guai. Número 7. Si eres de esas personas paranoicas que siempre creen que los están espiando o siguiendo, este invento te encantará. Bueno, però... Si al a viajar te veure. hospedas en hoteles y en alojamientos particulares como Airbnb, te resultará incómodo saber que muchos de los dueños colocan cámaras ocultas en su propiedad para cerciorarse de que no robes nada ni hagas nada malo. Aún así, te están Sí. espiando. Realment els Pensando en pillen. esto, Ara que ho una penso. compañía creó Spy Finder, un pequeño dispositivo que detecta cámaras ocultas fácilmente. Con solo apretar el botón, 6 luces LED super brillantes comenzarán a flashear. Todas las cámaras a las que apuntes, no importa qué tan grandes o pequeñas sean, reaccionan a este tipo de luz, por lo que Però, hola, això, per un robo, és a dir, si això ho utilitza un lladre o que van qualsevol mans dolentes, pot ser un problema, perquè tu fas com que has posat un moble allà, has posat la teva bossa allà com si no sabessis que hi ha res, tapes tots els forats i, bueno, totes les càmeres i ja està. podrás ver fácilmente en dónde están y taparlas con algo. Bueno, aquesta també podia dissimular més, Número 6. Las luces o series navideñas son muy sencillas. Simplemente las colocas en donde desees. Sabíeu que al principi es decorava amb pinyes i amb espelmes? Sí, i vosaltres us deveu estar preguntant com no cremaven la meitat dels sabres. I possiblement és el que passava. Després es va començar a decorar amb pomes, i després de les pomes van passar aquestes boles d'aquí que s'assemblen molt. Mira, és curiosa, no?, l'evolució dels sabres. Celebra des de fa, crec que més de 100 anys, això. No me recordo bé. Y las conectas a la corriente. Pues este invento llamado Twinkly busca cambiar esto al personalizar de una manera nunca antes vista tu árbol ¡Hola! navideño. El sistema se controla desde una aplicación en la que puedes apagar, ¡Ostras! encender, cambiar de color y la cadencia de cada una de las luces. Això, és a dir, per una reunió familiar. La meva àvia, que sempre, tota la família, de part de mare, passa el Nadal a casa de la meva àvia de part de mare, bueno, si és la família de part de mare, i la meva àvia sempre trobo que ho decora superbé. Doncs li podria recomanar això l'any que ve. Bueno, ara ja crec que és massa tard, però l'any que ve... Bueno, ja, si veus aquest vídeo, pots buscar aquesta app i aquestes internes que estan bé, no? Vaya que ¿Puedes? hi he fet, no he dit app. Encender solo unas cuantas o elegir uno de los cientos de patrones preestablecidos. Sí, hi ha molts patrons perquè veig. Número 5. Estan guais. Ocupamos nuestros teléfonos a diario, pero pocas veces nos ponemos a pensar en su limpieza y la cantidad de bacterias que albergan. Jo tinc aparells per netejar-ho, el que passa és que ara que hi penso, fa temps que no ho netejo. ¿Sabías que el teléfono móvil promedio contiene hasta 600 tipos distintos de bacterias? Eso es hasta 10 veces más bacterias que las que hay en un WC. Y nos... Joder. Acabareu agafant mania les coses. L'altre dia us vaig dir una cosa semblant, ara això. El que passa és que no són les mateixes bactèries que, per exemple, la caca. Són bactèries en plan, tal com es mostrava aquí en el vídeo fa un moment. albergan. Espera un moment. ¿Sabías que el Per teléfono... exemple, veieu bactèries de pollo, encara que... Em pregunto qui cuina davant d'un pollastre, però bueno. hasta Crec, 10 ¿no? veces más bacterias que las que hay en un WC? Y nosotros ni nos damos cuenta. De hecho, nos lo colocamos en la cara. Existen muchos dispositivos para desinfectar tu Bé, la teléfono. cara també és una de les infeccions, no? Pero el que más me llamó la atención fue Phone Soap. Este A ver. sencillo invento elimina hasta el 99% de los gérmenes y bacterias mediante rayos ultravioleta. Lo mejor de todo es que puedes cargarlo mientras se desinfecta. El rayos X i el rayos ultravioleta, bueno, ho peten. Hola! Vaig a Número demanar-me'n una d'aquestes, jo. 4. Pix es la primera Jo, perdó. mochila animada del mercado, la cual te permite Aquesta em sembla que la va dir en algun altre vídeo. personalizar su Algo estética semblant. mediante una sencilla aplicación conectada por Bluetooth. Puede Está mostrar bien, el ¿no? diseño que quieras, ya sea un emoji, un personaje, un mensaje corto Si vas a una conferència friki d'aquelles, en plan gamer, i vas canviant de la motxilla de videojoc, pot quedar bastant guai, no? o hasta animaciones. También puedes crear tus propios diseños. Està bé.
Número 3. En muchas ciudades no podemos tomar agua del grifo debido a que no es lo suficientemente limpia. Este Jo, si em passés això, realment és que no bec aigua, perquè el 100% de l'aigua que bec, o el 90%, la bec del grifo. Bueno, m'hauria d'acostumar a beure aigües de... embotellades, però... invento llamado Mayu es un purificador que limpia Jo sempre bec de l'aixeta. Hi ha gent que diu que no pot beure'n, menjar-ho, que no pot beure aigua de l'aixeta, però jo sí, mira, m'agrada. el agua con el oxígeno. Al introducir oxígeno en el agua, los gases y compuestos volátiles salen de ella, mejorando su sabor y olor. Pero aún más importante, la purifican. Además de que se ve genial en la mesa. Ostres, això en països que no tenen molt bona aigua, per exemple, a Àfrica, que no tenen, que l'aigua és superbruta i no tenen diners per pagar-se purificadores, podria salvar milers de vides, perquè moltíssima gent mor per culpa d'això, de les aigües contaminades. Ja existeixen altres botelles, però altres coses, però aquesta crec que és la que més em convenç. Número 2. Resulta ser que la tecnología está en todos lados, hasta en la cocina. Este invento llamado esferificador convierte cualquier alimento en pequeñas esferas de sabor totalmente Però per què m'has sorprès? Realment? És a dir, bueno, en plan tecnologia, en plan mòbil... Ah, sí, les Thermomix. Sí, jo en tinc una. Bueno, la vitroceràmica també és tecnologia. No importa si es salado, dulce, caliente, que no de esa cocina. Sento, és que sé que m'enrotllo molt, però sóc així, jo sóc així. Este invento llamado esferificador convierte cualquier alimento en pequeñas esferas de sabor totalmente comestibles. Hola, que guai, no? Bueno, depèn, si vols fer una broma als teus amics i posar-hi algun molt amarg, barrejar boles amargues i salades en l'aigua del teu amic sense que se n'adoni, pot estar xulo, no? Jo sempre aquí mirant al costat negre. No importa si es salado, dulce, caliente o frío. Lo único que tienes que hacer es licuarlo. La máquina se encargará de formar las esferas. Ah, vale, no, pensava que eren en plan esferes que es desfan. Com colorant, però amb gustos concrets. Va, pot ser també. Número 1. Si no sabes si elegir entre snowboard, patinaje o esquí, ¿por qué no te quedas con los tres? Este invento llamado Snowfit combina lo mejor de estos tres mundos. Puedes deslizarte por la nieve como si patinaras. No tienes que usar bastones ni ningún otro objeto como lo harías en el esquí. Además de que puedes mover cada uno de los pies independientemente. ¿Verdad que se ve increíble? Això sembla màgia, tio. El que sí que probablement si vas amb això, a no ser que siguis professional, que te la fots més que amb l'altre objecte. Ja si jo mai he fet snowboard, no sóc molt bo amb esquiant, més o menys, però no massa. I fa temps que no patino, però anys, si em barregessis les tres coses, i a més que potser estic intentant fer snowboard i de cop sense voler em poso a fer patinatge, les hòsties estan assegurades. No t'ho dic ara. Esto es todo por hoy. Recuerda que los enlaces a... Todo por hoy, però no per al meu vídeo, perquè encara en tinc un altre. N'he preparat dos vídeos perquè he dit, bueno, ja que duran 5 minuts, vaig a posar-ne un segon. I però si els enllaços estan a la descripció, si els voleu, pues busqueu 10 inventos que no sabies que existien. I us sortirà, suposo. Vale, y aquí está la otra. 10 mentiras que te hizo creer el cine. El cine, ojo. El cine, vale. Ja a vegades, algunes altres vegades ha fet algun vídeo igualet de nom. Tio, l'spam, en sèrio. Què és el joc que us dic? Tampoc és que sigui una xulada, però... 10 mentiras que Hollywood te hizo creer. Vale, Número comencem. 10. Las pirañas tienen una terrible reputación en el mundo del cine. Dicen Ja veus, tio. És l'animal que més por em fa junt amb els cocodrils i els taurons. I les orques. que son agresivas, peligrosas, bueno, que hasta son capaces de comerte en cuestión de segundos. Sí. Al menos Bueno, esto això es és el que pensava. lo que nos cuenta el cine. Pero no debes creer todo lo que ves en las películas. Aquesta pel·li l'he vist, la que està al fons.
Recuerdo, no sé cómo se deia, pero sí. La verdad es que esto está muy lejos de ser verdad. Al contrario de lo que nos han hecho creer, las pirañas son peces tímidos y extremadamente cautelosos. Es verdad que Crec que he viscut durant anys enganyat. Cada vegada descobreixo que més que he sigut mentit. Precisament dels tres que us he dit, aquest és el que més por em feia, perquè va en grans grups i llavors no els pots matar. En canvi el tauró i el caimà encara, però va tot així. Però son capaces de devorar a su la veritat, que presa en alivio. cuestión de segundos, pero ¿sabes algo? Los humanos no entramos en su dieta. Somos demasiado grandes para ellas. De hecho, hasta nos tienen miedo. Observa cómo ignoran los dedos de esta persona y cómo este hombre sale ileso después de nadar en una piscina repleta Quina sort, de veritat. Tot i així mai ho provaré perquè encara hi haurà alguna espècie perillosa i jo tindré la mala sort de banyar-me amb ella. de estos animales. Tot i així em segueix fent por, però no tant. Hasta la fecha no se ha reportado ni una sola muerte causada por un ataque Aquesta pel·li també l'he vist, tio. de pirañas. Número 9. Piensa en todas las películas o series que hayas visto en la que el protagonista sea un asesino serial. Algunos ejemplos Sí. podrían ser Dexter o Hannibal. Este Aquest cop sí que no conec cap personaje es altre. extremadamente inteligente, capaz de crear planes perfectos y burlar a la policía una y otra vez. Pero esto raramente es el caso. De acuerdo con varios estudios, los asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual promedio de alrededor de 94.7. Este número Sens dubte, entenc clarament quina seria la no es muy alto que digamos. De hecho, está abajo Em faig de la media mundial. La verdad es que los asesinos seriales están muy lejos de ser genios. Por lo menos no los que han sido capturados. Ah. Número Vale, llavors, si ets un seriós intel·ligent, perfecte, no? Perquè tots es pensaran, ah no, és molt tonto. Segur que aquest no és perquè un pla tan difícil no podria ser. I ja està, i realment eres tu, i com que no tenen proves i es pensen que tu no pots ser, doncs ja està. Tot i així mai ser assassins en sèrie, que ja em veig aquí gent. Sí, sóc assassí en sèrie perquè m'ho va dir el Marc05 YouTube. No. 8. Només... Una de las escenas más Sí. recurrentes en las películas es la típica parte en donde los Sempre m'he preguntat si era veritat. personajes se arrastran dentro de los ductos de ventilación, ya sea para esconderse, infiltrarse o llegar más rápido a su destino. ¿Verdad que las has visto en demasiadas películas? Sí. En la vida real estos tubos no son tan grandes. Sí son espaciosos, pero no lo suficientemente amplios como para que Bruce Willis los recorra sin problema alguno. En ellos apenas cabe un gato o un niño pequeño. Además de que están llenos de basura, metales filosos y prácticamente oscuros. De hecho, ni siquiera son capaces de soportar el peso de un humano adulto. Segurament més d'una persona ha fallat amb això i l'han pillat per culpa de fer el tonto i no comprovar-ho abans. Aquí estic incitant a molta gent a ser criminal, de veritat. Número 7. El cloroformo es la sustancia que no puede faltar en el arsenal De veritat. És la que et desmaia. Et poses aquí, et posen un drap en la boca, ple de cloroform, que no sé parlar. Cloroform, i et desmaies de un al instant. villano que se respete. Con solo mojar un trapo con la sustancia y acercarlo a la cara de una víctima, Sí. caerá desmayada casi instantáneamente. Qué conveniente, ¿no crees? Al igual que las otras cosas que hemos visto en esta lista, esto es falso. Es verdad que el cloroformo Hola, mamà, estic gravant un vídeo. Sí, ara mateix. Espera un moment, sí puede dejarte inconsciente, pero para que esto ocurra necesitarían pasar por lo menos 5 minutos, lo cual no es conveniente para Hollywood. Amb 5 minuts, aquest ja ha cridat ja ha cridat m'està matando tal, per almenys 20 vegades. Així que... De hecho, el cloroformo es muy peligroso, El detectiu Conan, m'encanta aquesta sèrie. ya que necesitas de la dosis perfecta para dormir a una persona. Si no la mates, no? Si usas un poco no tendrá efecto, y si usas demasiado podría ser letal. Realment no crec que als criminals se'ls importi massa, matar la seva presa. Número 6. La seva... ¿Recuerdas la típica Jo crec que si els desmaien no, bueno, depèn. Si volen desmaiar-lo amb cloroform per agafar-lo de rehén,
escena en donde el personaje Claro. principal se infiltra en la guarida del villano burlando toda clase de láseres Sí, para això és real, és a dir, existeixen làsers que et tallen en dos, literalment. evitar hacer sonar la alarma. O que fan sonar Pues l'alarma. lamentablemente estas escenas también son una Tio, que totes les pel·lis que estan sortint aquí les he vist. mentira. Aunque sí existen estos sistemas de seguridad, la verdad es que son muy distintos a como nos lo muestran en las películas. Para empezar, los láseres son infrarrojos e invisibles. Así Ja, això m'ho vaig imaginar des de la primera pel·li que vaig veure, vaig a dir. Això és més fals. que olvídate de saber en dónde están. Tampoco cortan ni queman al contacto como nos lo hacen ver. Simplemente activan una alarma al tocar algo desconocido. Tampoco Això m'estranya. No, es representa de dues formes, la real i la falsa. utilizan láseres apuntando en direcciones al azar, los cuales pudieras evitar bailando. Estos cubren áreas completas, por lo que es imposible burlarlos. No importa qué tan ágil seas. Número Ara la meva vida té bastanta més lògica, eh? En aquests dos vídeos, de moment, la meva vida he descobert que és una mentira i he descobert que tenia raó en algunes coses. Número 5. A Hollywood le fascinan las escenas de acción con coches. No Ja importa veus. si es una persecución o una carrera. Lo importante es que tenga brincos, derrapones y explosiones. La verdad es que estas escenas son increíblemente exageradas y fuera de la realidad, especialmente las de coches brincando. En realidad, esto es lo que ocurre cuando un coche vuela por el aire y cae en el pavimento. Número 4. Sí, que realment es destrossa amb un sol sol d'aquests. Per molt bé que Piensa ¿no? en cualquier escena de disparos en una película, la que sea. Vale. Te aseguro que si la buscas, habrá chispas y destellos saliendo de la pistola disparada. Sí, és veritat. Esto no sucede en la vida real. Es tan solo otra de las mentiras que Hollywood nos ha hecho creer. El equipo Ah, no, doncs aquesta sí que me la vaig creure 100%. de edición añade estos destellos en postproducción para que el espectador sepa el momento exacto en el que la bala fue disparada. Sin estos efectos, las escenas de los disparos serían increíblemente confusas. És veritat. Semblaria molt fals, no sé. Aunque algunas armas con ciertas municiones específicas sí pueden llegar a hacer combustión, el destello es muy pequeño, nada comparado con el de las películas. Ara que m'hi fixo, sabent que és fals, sí que sembla una mica fals, tant destello. Número 3. Hablando de armas, probablemente hayas visto alguna escena en la que una pistola cae y se autodispara al impactar con el suelo. Sí, això... seria molta mala Suelo. sort, eh? Esto es I a més, qui just li donaria a la prácticamente persona? imposible. Una pistola no se va a disparar a menos de que algo toque el gatillo, Aquesta pel·li també l'he vist, és que he vist lo cual es tantes. muy difícil que ocurra si se cae. Aunque no lo creas, es más seguro dejar caer un arma que intentar agarrarla en el aire. Ahí sí podrías accidentalmente tirar del gatillo. Ah, vale, així que si veieu una arma, no l'agafeu caient-se, per si de cas cobriu-vos, però no l'agafeu. Número 2. Seguramente has visto en alguna película cómo una granada explota. ¿No crees que la explosión es demasiado grande como para un proyectil tan pequeño? És que jo no conec aquestes granades, conec les del Fortnite que estan més o menys proporcionades. En realidad, la explosión de una granada se ve algo así. Nada que ver con esto, ¿verdad? Més No o nos menys com en el Fortnite. malentiendas, las granadas son sumamente peligrosas y letales. Simplemente Ja, això sí que no està son bastant tan segur. espectaculares como en el cine. Realment les explosions aquelles serien explosions de C4. Possiblement, no, de C4. Número 1. Piensa en una clásica escena de hacker en una película. Vale, surten moltíssims números a l'azar que no sé ni com saben què estan fent. Este se sienta en la computadora, empieza a teclear como loco, salen muchos numeritos y letras verdes. Sí. Sí, listo. En cuestión de segundos se logró infiltrar en la base de datos más segura del planeta. Necessites hores per fer-ho, no? O dies? ¿Será así de Per hackejar-ho? fácil? Claro que no. El hackear un servidor toma mucho tiempo y preparación. Necesitas horas, si no es que días de investigación para lograr hacer el programa que hackeará el sistema. Así es, no creas que ellos mismos lo hacen introduciendo números y letras al azar. Usualmente lo único que hacen es abrir el programa que crearon y observar. No es tan emocionante. Ah, vale, és que jo deia, a veure, ser hacker és impossible, és a dir, és complicadíssim. Segueix sent difícil crear una app per hackejar un sistema, Ni tan fácil como lo hacen ver en las películas. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte para no perderte de ninguno de nuestros Home, videos. clar que sí, suscríbete. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Vaya pregunta.
doncs espero que us hagi encantat aquest vídeo i, bueno, sabeu que ja jo m'enrotllo molt. Realment els dos vídeos eren d'en total 11 minuts. Em pregunto quan haurà durat el vídeo, ja ho miraré després. Bé, sigui com sigui. Espero que us hagi encantat aquest vídeo i ens veiem en un pròxim vídeo de Fortnite, de Cats, que per fi estic aconseguint pujar aquest vídeo, que de veritat que... Quins mals de caps. Primer aprendre'l a gravar. Ja de pas, vaig explicant-los la meva vida. Primer, aprendre'l a gravar. És a dir, trobar una app per gravar-ho i que sentís el meu micròfon. Llavors gravar-ho, que gravar-ho va ser la part més fàcil. Vaig haver de pujar el vídeo a l'ordinador i no sé per què no em deixava, fins que al final em va acabar deixant. Quan vaig tenir-lo allà, vaig haver d'editar-ho, no se m'editava, és a dir, l'app fallava, que és aquesta, el Sony Vegas, 64 bits, l'app em fallava i llavors per fi he aconseguit renderitzar el vídeo. Aquest vídeo, a veure, avui és dia 14 de l'11. Vale, crec que aquest vídeo el vaig gravar, diria que fa un mes, potser mig mes, des de que el gravo fins que el pujo. Flipo. Bueno, espero que us hagi encantat aquest supervídeo. Ens veiem en un altre vídeo. I recordeu que si ara esteu a punt de veure el vídeo de Cats, bueno, primer, no us estranyi que pugi 2 vídeos alhora. I 2, que teniu el link en la descripció, Adeu!